Ni kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya kajing ya keren. Markmat bat kikirtong. Hakani kapor ini ya, beteng beng ya kani kajing keren jongi bat markmat bat kikirtong. Bat ngamenta idoni kartong tira po Sohyong constituency. I kartong juga sen kongres iba Osborne Kharjanga. Yang sebagai pipa sekali ka program kajungi banyak keren di bubur di mat bese iba pi kartong pingapan kre banyak kun ya kani election. Hakap ne kong seba PPD barang thamai antro sekali ka sai partai ya tu saya sepang jopi kemudian. Kemudian HWD buat ke introduction mah ketika itu LD hari siang ada ikut coba net sebong belalong MLA tengah prapula itu prapra tapi baru kita ngatai kum SP jangka custom dan ini officer jangka soka India tapi hapo ketika tanat custom dan ke finance ministry ngabar kum presiden juga inspector assistant lagamba license MA nang ta kum general secretary jangka joint action committee jangka custom and central excise hadu bandakut ka voluntary retirement hau nomor huni arja arpuar nata hak ni kapop de ngawan na ta ni election kebenlong hak arpunyo tarik matau benai kai ka damu ko penlong fi ban rung ni sekali ka jali jo pasal betai pi kata ka de kuwi ka benta ka penlong nga ban rung ka jeli jo ka sai patai ka long ba pi ngidon ka all India level kumgi officer te ngasngo ba bunsin pi ngi dapo madan ngi nem suthu tan hadu kano rangi song be kan ka local level da pipo ya kate ka level ngalap ba si bun gi ke bangi gi khasi chenjang i shar khiben man kapor kalong ke bas rem bang te pi ngi ngim tip yela di andre da pipo ya kate ka level pin suthu il de hangno ngi don ba che ngi don kani gede bentar ke ba tentang ke penbitar ke pensusi ya ka dulu jong haru dang ngabeng subang ngabeng ke sni dola jong ngam su ya hap te tentang ha kan kai ki ong balong ta mo ke mama khasi mama budu kata ka mi berbor haki kampau perthei nri kami be kata berbor te nri ngaru ngatip don gibai thu nri bubun gibje thu iru kata then laya discuss ngalap sibun gini gigi berkhot wat ngisa ngijusha nyoben ngisa khiben mama kapor bar ngam so plan nomor ba danga pe cisa na kata ka angal ngai i ya jing duna jungi bangai duna sisa hiru ha jing sutho ha jing pule ha kom perkhat kata ka de goi go pelong ingi bangin long kumni kum bangin long plus pin lai tengko bagi dakhar la ne giwi ki jap riu nei they are more advanced ha kom perkhat nomor ba karukom perkhat ke alam me jinglong breu lada karukom perkhat jompi kalong dulo le ngi perkhat bita ini sisni asni pi karukom perkhat jungi kalong tangam tate ki perkhat la pe lupa 10 years before 20 years later what will happen ngi ngina perkhat bita gane pi da pi kran bat ki pin lab ba bunsin ke profit and loss kayo nong ne gadunong kata ke bentar ke konsantam be ringi yo nong dunong ringim ju perkhat kalau saya rungim ju perkhat ke rungim ju perkhat nri ke bangang ngi perkhat kalau ngi pecadin baik tu beri pecadin umla banyak sekhmat lanu ba kumacu ongno menta uta ulai arab yangi ketu ke pas what about the future ke bangi ngi im nam ta kalawai te ngi im ke baladem ke bamenin kana wan paisu lanu nri ke berasai te kan wan man kesini pakajing gede kepala syai mde ke bamenen kene ri sya habai de ba kene ngacam ba bunsin kolong ba kene wat akan ke election rupin lap ba ngilong so personalize ya kata kajing yedei ngim perkhat chu e kalawe jo gari ba jai mde ru tang na da bangi yo pisa ubayo pisa yo ta ngin kesan bo yo khaw ngachen biria borbor kolong mde nga boyo khaw te dipi ong boyo khaw te unong keja ru usai pro khaw te ICR upro du khaw ICR dalayo lawan CR telayo tu lasim gen lakem lop kunyo nai pedot sena tariru kata ke banga ngaju interpret igibreu baki ong gile bha terne nga baide baki MLA ru nga manga cecem borbo kolong ni pi upai ba usuthu bakla bha bau MLA ule bha hajin sha ke suki MLA ke suki ba unpej ya ka socio economic development jongka jai benriu jongka lawe jongi bro
kata di kebentar bukan sata be udan kami dulu igi policy begin lang individualistic ban ai iwe kata di jisya nang ta pada gi juong bau MLA le bahanga ngai i kani ko wei kolong bapi ke suki MLA kadi ke suki bau hapan le kadi kebentar ke bala design ni kata suki bau hapan page nam ta ke imlang salang ham page ke yap ke im jo ke jabri hapan page penuh banya dai ke ri ke jabri kata kadi ke duty jong nunu MLA le ne candidate ubayeng hang te nama bale la na buat ay kata suki tip ya kata kalong basep ngai tipi kene ke jisya ke banganga jusem berbor bat pitip danga wat bahaya ke daw balingi long kumne ngasem kalong ba pi ngi ginong tabotru ngim da suthu bahaya kene dakernya kata don ge bala ban ong bau tu batai start tabanga ngan ong pi kene gentin kalong ba bunsin ngas dawat wat ke daw ngalap kene kuwi kalong ba pi kene gentin nong mi khmat ke nong mi khmat it's very simple word nong mi khmat kat sting palat ne tipi pi menta pi mlai lej pi pha eno khili mi khmat no me very simple the brain is yours kat ba hal mi khmat duwe pat so te ka bomot ngi ong no mi khmat ngi pha e no mi khmat sekedar tau an pha nong mi khmat what okay from soyong constituency present finish over he will not talk also mau di tong nong mi khmat usulai mi khmat na kam ta ka soyong constituency where is the sense of ownership hey kata jinglong tra jung nama udi tang no mikmat te pi gane gade we ke sha ka banga nga sem ya ga ngong gane ko wot no mikmat kala pentroin lut ya jabri bor ko we namar ba ngi ong bagi digi no mikmat haji sha ka suki MDC MLA MP kade ke suki jong no thau an kam de jong no mikmat pi pha do we ka jaka jong we te ka kluma lut em bor khot pi aba ong nong thau an ngatrai bursin ngi haperkhat benia apa bakumnu tau belala ban thau an pi pha e gi bri gi batangga ain lu kimtim pinong li nong thau ain longi kame pha nya kali u handyman la ne bom ju kta kali tu nangi nya kali ha piong pha nya kali u de bendon driving license u de bendon ke experience kenang ba ki we du kin man saw yel de ru man saw min a trained professional tu lekin ringi pha e no mi kman long ba pha u da ju long pha u handyman pha nya kali tu poje ka klumar dot berkhot pinga nga jukren ye kene ye ki seng balang ye ki rangba balang ye ki pastor ye ki teman besar ni ki padar ngonga pitip ngam sem bagade ka fault jono gade ka fault jong baro balai bangim kren ye ki sha kene gade menta ka ba ka dunga ka masim jong pitip nem dangi sar ki ben ye ki we ki jamri ka pang ka masim jong ru hanri kumno ban rapat ye kini Sya kata ke level ngatrai ngi don kam ke awareness program man ke por bagi brikin suthu ba pleng kene ke de bangi bot ye ki jit ino mat ke de bakla nomor pi ke yap ke im jo ke jai mriu ngaju ong ke tien barbor pi binda pej bahaya ke tenrai bin lap ye ke de sya kerin dia ke de demokrasi abang demokrasi kemun baro nyedon mentalang ban syari kerin dia bat kasdang nang no kata kas demokrasi ne kas sejar pai ba bong ma kasdang naka jingjit rang bas nong shwa ngijit urang bas nong sesar kas nong ngijit MDC upai ya ke district council ngijit MLA upai ya ke Meghalaya assembly le ne ke Meghalaya ngijit MP upai ya ke India hi barok we kata kemut ke demokrasi ne kas sejar pai ba hanre hangi gi ong ba ki lidar nga jukan biria ya ke ne ong ba lidar pimot yu lidar udah tak sibut ya piru pidan tak sibut ya lada lidar ulah ban tep si pobot ne spabot lezing ila ban bot uta reur udah tak sibut ya usu influence pi da ki pes ki perks ki ba pi bim su ha hai rem tengok pi ke jingchit ngang nam ong su nong mikman ngong yu nong thau ai na market kum ke jing don kam ya ke suki piong no ne ka kin don kam ya ke post pi don kam post officer pin padu ai pinpa do mempalai matrik upasi kata jing javi kan kum ko poste pidu kam mechanical pinpa ubri tangga kali umtim beling idon kam qualification kat kum kujin kam ko post tandai ko post MDC MLA MP kadi ko post jong no thawan ni pha dai
ke fail ke long banga nga sutu bo pai ba hi da sutu ya kata ke jingjit nong mikmat haji sya kam de jin nong ke jit yu nong thau an ke ta ke ke bang kwa ba stress ba but ke wing di pi ha ba ke sensar pai ba pitip ke wing ke bang kwa ba pai ba clear ba bros kata dong beli pilih tebut kidon gi bang bali tebut nagadao ba ngan lai cha ken yap don gi bang bali tebut bang yo pisah don gi bang bali tebut bang don jing dei Nri nga ngong kani ke jingkren porhoi ke bakala lut. Bale nama ke rukam perkhat chungi ke bakala. Pi. Abale tebot pide ban kan mau kene ke dei ke ribe e jonga. Ke beneng kong ke kam jonga bangan ya dai ka. Bangan sumar khoi ka. Bangan pe bangan internet ke real jong. Dim dei. Te banganga sumar khoi nga le khoi nga internet ke real jong. Ning kong ngahap sene ano. Ngahap sene agibri gi bala sisa ban te gari ba jab reu ki ba e gari ba jab reu kan om bangin chuya bread lunggur ka gari ba jab reu ha ki bom tip ya ka benang khandoro pi ngi la bread te gari ba jab reu tang na dai pisa kene bi go penyam tenga kwa ban stress ya nel de ban pensai pa ba khna mon su ka yap ka im ka khia ka shon ka suk ka sangan ka chong suk chong sangan jong jab reu ka chong ka sibut jong pi kan mau ya gari gari jong pi wat nembut kelumar syong puson perkhat ba manu balala sisa ban snaan manu balala sisa ban thawan nginem dei ban jit kelumar klam su thu ya kene ke benta nomor ba bale la da ngi jit kumpangi bros kata ketemut kari ba jabri gi kan yap senton kene ke benta ke bang kwa ban sai ba pai ba pe ka khia ka son ke em ke yap jong ke jabri ke syong piu pai ba uba jit ya ginong mikmat kabamot iginong thawan Beros kata ngijit igi nong ikmat. Dede tangi balai keren hoi. Kide igi nong ikmat ki bangila dap jit kide igi bamlai keren. Kene kede kuwe ke banga ngacet susun ba. Ngadon po central government officers kemot ka susun ba ban pej. Ngaju pej ya kene assembly ngaju keren biriahi berbol ngaju pi ke bangi nganem ong ban long communal ngam kwa ban penwan ya kene ha dur jong kata ka jing snow jai ben reu. Henry ngangan cui tu ekjisya. Ketika assembly kedon rupungut ke MLA. Lai pun rungut ke di MLA kasi. Ngiladon lempak majority. Ar pusangut ke di MLA garo. Henry ke besusi tam kejaman kesasnam. Yo Chief Mr. Bet garo. We start jauh garo. Ngamben. Henry kasi jungi benda ngamtip balik hilong kemle. Kata ke di ekjisya. Tiada wat maya kadau kolong ba imat ngi kinong jit. Ngilah kumjit baklain. Hajaga unong thawan ngi pha do nong mikmat kan. Kata kadau ka klumalut ke definition la ne ka kerteng ru ka klumalut. Bat ka bakham susi kolong ba baro lai pun rungut ki amele kasi kim lai kren. Tang amele goro balai kren ta kadau yo chimsa do goro. Kani ka proof kum ta. Mendai kata. Ka proof ba kedi kim lai kren. Balai ngong ta. Pina page mentane hamman ki jaga ka jing snow side met bani i ngai i kolong ni dara lu cagaru rubiang bet ki jongi ki sngap jar kim kren i kini di main defect pin page menta hadu ki kam ki jam berkat has ketriat menu bedam MPSC menagni nga shock ngai i bai ba sang pliang ikren ne tu ketien ba cut of mark pilai i tu ka cut of mark nak mtai khasi ba jentia ke aspa arpho mo gi ong Henry nam tau garo gede jai spa prapo ngai i ke video clipping jong iba sang pliang te nga shock what MPSC kalong haru kata hai kene ke discrimination gami balai ha bang jai ru garo gasi ba jentia gede keju gede ke tribal state gede bagi di tribes jong ke mekalya kumno kami kene ke differentiation dan ke ji fair apne lagi pi kini ki ba pun ngamla ban sutu Henry ngana pek ngana war binya ngong oga dei kene nomor ba imat bangi ki nong jit hi ya ki nong ikmat ngila sujit klam su thu te ke jingker pat jongai ki pai ba baro ngong ba pech ne nang ni sekmat ken mau da perkhat binya puson nya mano uta udai unong thau an bat da ka rai ke baskem kolong ba ke ne ke di geri jonga ngadei ban jit mangai ki nong sensar ngamdei banga suli thebot daga bambanse nga thebot daga jigi daga jig soskam baga degri jonga nga deban change ka change kan wan na baro gi pai ba gi thebot
kam de na ginong cha thebot tong in phai biang khandiat cha tu jing kran jo phi man ne ma tu phi ong ba kan ni ga jet ben reu jungi dai ka sha khi ben ne ko pat jet ben reu ma ta phi tu la don global lo ya don lang bi pat sa tu ba ke le se kita kita auto ka dau tan rai di sha khi ben jungi dai na ka jing tlot jong kita ginong thawa ta ne ke gi banta se gi bangi sha kran dai kasi sa kan ben kalong ni te nga ong pi beling so ong sa kan ben ki boong berbor life hundringut ga don pa majority yo sinchar ki आप सॉन्ग that's one point ये लोग क्या करता है kata kalau mi lupa naga jik you pijulap hangno bagawai ke jai berdeu ki minority ki sinchar majority judan pinam lap hari India ka weru ke jai berdeu kata ke main point ke bapin sutu percaya kabar pe ingin assembly ke mentale the worst the lowest I think the lowest standard ka bapimla ban sutu su nga Ukraine je kene ka dorbar snong ka kam klan ban ne assembly mentale tem ne pingi ngau tenar ban ke ha dorbar snong ka mga ong ban ha ka dorbar snong la da pikan kai la ne pikan biria unum sa e wakan kai kene ka dorbar snong pitim si le di pelajar sharp base non sebaratan ndai kene assembly menta ke UPNS menta keren kai kat bomon keren lembur kat balap macam tim si rulongi assembly baru ke irkilut untuk berkot ke igi jing skau jo piang tu bapai pai ba ur kia bler hanrai ki brig bapet na bar pitip gi iyo they all crook cracks what they are discussing out there do you know anything about it or is this jokes ka Agos house ka dorbar jogi dong tau an ka dei tang ka jakai arkhive banchu ya kan kai it's not a jokes we ngi la take to that level la do banga tentang chong da ka dei ta kala surem ji sa ngai tui ka surem hagi ba pet ni ba surem ngi pet kai kum tu ne adu ba dong ka tentang ka susun ei teng de I am the one who get affected the most nomor dah pindon lang tu pipet pimnek ran pipet lang bat kiwe dia pelang wi jai beriu kalau kecing nek ran nya dia no pin kan tong pi hapet man apa song hapet na bosong kadai tangan tu pin da pipo ye ka all the level ne bisa sutu bail de ki gila perkat se economic policies what is the standard of education the thing about how to develop this country in different angle ni yang ni ngi perkat kumno ban oh tu ai si hajar oi tu ai san hajar tu ai ni thebot my goodness me nga song my goodness hadu kan no lano gini gibre jong ikin sutu te kane gade jing ke banga nga sem mentang soong ba nga syukur pa pai ba bang soong ba lada ka thinking process ka bakla lut ka rukom ember khot hatu ba kane ka jing bom la jongi man sei ta ginong thau an ki batbit ki basem phang ma kade na ka daw ba upat ba yum tan jing sem phang la ni ong ba umlong anang bostat kilong nong kandong dani kade kamram jogi kibla kampiang ne bandit pasutu ispepa kaduna pat ka jing pasutu awareness kawi nga ga ji i nga hi kadi ka awareness plus kawi ka long ni mo nga jong ba gimano yano gi pai ba ksenia pia wat chwe kata upai ba usenia ya ka balang usenia ig seng balang usenia ig babun ki nong elam hagas nong ka thau ane hagari ba ke rio ten rei menta pitip kawi ka banga nga sem kolong ba danga kren ni kan ni ki ong no ki seng balang em ngam tre ban ru politics balang ru ngam tre ban join politics kirang ba balang ru keju ngam tre politics nga ong kan ni ka bakla lada pi kwa ban change ya ka jai ri par koi nga kerpat ig seng balang kirang ba balang ki pada ki pastor paro rung bakti ba ke politics ban pensai pai ba keto ke jingjit jongi ke kedau ya no babiang beri banjit nga ngaju ong iseng balang bali pia ki na election ya ki menta po election ladang song sang balang em you tu wajit jabing rumdon jit you beri bala ban jelam but they hiru ban kedau direct kenang bagi jabri kan em
Kadon gue kesin le don we kerja rambak balang yang page ni nga tingam long ban le politics ban tre ban runga politics ngom page nga try kata kentin ke bakal apa ka chai pan riu ko long ga lieng itu pi don lang teh ga lieng pi bakal apa pi mong man serdep pi sengap lak sengap ki seng balang ki rang ba balang bar ko ki bakal apa itu kyo ngam tre ban join politics ngam tre ban serdep itu ga lieng ba pe ru ngalai bakal pe ngam tre ban ong ru nama boleh banget tiang bang orang berjuang politik. Dah ngam tetip berpiap lang lu paro. Kejai bener berkawai kejap lang. Kini ri bentar ke bangang ngasu mae ngasu sen palat. Pej ngan pen EP. Artli ki nuksa bentar ke badan hang ni. Kebenengkong kecing dua orang basnong. Menu move. Don gi Emily kasih move percaya kata. Atu po kung masupin kan mau nak kendiat ada PSM dia. Udang mi hei tu lat kendiat tak mancu bat malu malah tu. Ndai ke reality hi ke fair. Mentang kena ke MOU. Hei em kasi jengi berkat. Singi le. Nga Ukraine ni kene. Ngaju ong hiru ya kata. Usul setam ong no. Ha kawi keski ngin long kinong tok bikin nong tok dieng jongno. Hadu mentang yang par realize bahkan ni kalau ada long. Nyobos na mencuau usus tam Ukraine ni raketin. Right now it happens. It has already happened. Ki Emily kasi ki datang kinong tung jogi Emily garu. Remember that. Kan boong Emily garu sign. Kan puliru tho you. Kalau ki bangang amla pemundur. Kadai hok bagin char ki bente. From all front ngai bi. Pina pe bahane my goodness me. Ngong ni gumno ke ngang dong central level dei pi sutu ba really it makes a jokes out of it kan they really crack jokes on us ka sedang hi ka jing sedang bangin yo economic mat ka dei na hapuk banodra po interbat ko an ka naman na ki constituency yes hadu kan no sarai pila an persatu bi ki no susna mo ka soyong baka dun kam yuno bre bin da je janai ba pi abede baka soyong nga pi kan ni ke education level ke rap hai ki brio gumno bagen you but kani ka sans nem ke pementa ka lalet ken kadi ke crucial time ke bang ke major chief ha ke jingmi jo ke social media na ke liang jogi batesi la ne ginu ki local news ki papsha te pai ba no ma usu tho khasi te pitim ne mu ilot hiru assembly mono bamkren pi ki beri menta ki long aware ba ling ba social media rebros kata lingim don remta ki long aware ba ta kana pinda kli nei sin pet nei nga kren nga trai pili i gitu ke media ba nga kren te don ki ba ong ba pi kren te don ki ba ong nga yam ngape laisin nga yam bro laisin ngom beli piam nga susun nei ki bangil adi ta ki dong to jong ki dong no tingim la susun ei real dia ong kata ke de ke mat ke ba pinap perkat benia ba next time ngin de peken manu balala syaban sensare gari ke jamrio nang tas kawi pada ngakwa ban onggolong wapi ngakwa bau pai ba unsu thu syai ba sengob ha what late boat da kabayo pisa kani ga bayap tam what late boat da kabayo pisa what late day boat ka boat jong pi ka kor ba kala man penim bat penyap sunan ne gari ke jamrio kata kadi ji sya ke pat nga kolong ba sengob ba what page yang pisa ai sim ma de dap stu tambah ka boat ke ba pintap they ban tap the right person lemdang ta pila pas din pasiel de nga ngaju ong ke ni kolong ba ka bus ke de konsumsi ke jingjit u driver ke de happy pilejit u handiman de da ka bus kano sa wali peno te lais duai blai lut berkhot dem de tanpa turning tanpa hariat mulai duai blai ne ani blai rap lem yang ha lapoi semua badan so de blai dong i yang ha beli pilih hong ta ji ju driver kan ubara tip sisa bo unang banyak ya kali kata kamu ini suk mesim kan baro to hakini gi sansnem bala dep ma kasok yong ayo debat mai baru seketa layo barin jumpa dia
labat kambun te mana kan ka san snem ka yor ka thamai ba samlin ka e jing i je phi jing trekam ju pi kalau kumne ya ka jing tre jumpa samlin ngabakadu ngai ke ni ma ru ba SDR ru ka ju ba samlin ru ka ju ba samlin ru mi ru ba SDR pi nga ngaju ong dudum ne ba kidai tang kinomi khmat kinomi khmat angne kidai tang kinomi khmat sam scheme sudah pi kata di sini ka scheme ka don lupa la ai pi benda job menu ru ulai ban sampai ke scheme la da ulai hok ulai samlut ber khodu dan re ngi ada kan bet ni ubri im te da scheme ubri im banju ke ribu jam ribu don kam ya ka policy katu ke scheme kanam la ban upgrade tan ya ka upliftment ya ka economic development jong ubri kanam la pi ngan chu highlight kindian a bai de bat ka bener ya keren sepang ni ka parti kongres ngang pi ke parti kongres si ka de ke nong no kadi ke form ke India ada starts kadi ke parti kongres ke pelong e pelai lu ke India nama de makitu gibreu gibrana parti kongres ke pelai lu ke India ngam ba parti kongres hari gibreu ki ba pelong ke parti kongres kidi gitu gibreu ke pelai lu ke India ki ba frame pelong ke India hadu kat ne ko bakalong ru kidi maki uneru ha ko ba yo prime minister ngi ti ule no ban penyar ke India khot lut ini princely state par khot to se wan join lang bat ngi ban join lang bat ngi ngin pelong ke India ngin airu ya ke ke ba pikwa ya Kashmir ki kwa 370 ki ai ka North East ki kwa 371 ki yo what hang ne hangi ru ki ong no itu gis aim kasi kidon kumba life house aim bai khala do lo ni don jadi ayu hang de por kidi ki absolutely gis aim kasi bar khala do lo ki ok to ngin join ba kri India tang la da pi ai yangi ya ka sik schedule ba autonomous district council pi ki agree but ki join ba kri India na ki yo ya ketika ba ki kwa pi tiga parti kongres si ka don ke formation kumno ban te ya kari India bergawai ke bakalong menta kata ga ban kong ke baru ki policy juga parti kongres kilong kumno ban upgrade ya ke mass economic development kata ga jinsya kebanyakan mau kendiat pitip ke India how 1991 kadon hak economic crisis the worst crisis ever how 1991 about prime minister Narendra Modi uli ra daga share ban siu cha IMF cha World Bank na kada ko jing duk jung India bakim la ban siu ya ka import adu lai teu ye ha tu por tan rei ke bostuna kolong ba uli cha IMF wara no Iman Mohan Singh beda nang tai mau Mohan Singh du win lagi is the gold medalist economics te wanra apo India ban pelong kum FM finance minister jung India but da kata ke jing start jong Manmohan Singh usnai ke India ki ong economic liberalization lene ke menchua ke close economy hadin ke jing wan jong Manmohan Singh ai open economy ne ke liberalization economy economic policies te hadin jong khaknai spak khnai pu way ke India ke sedang man kiu from all front ani ka kiu ba ke India ke tagada ke India kalong haduk ani ru ke nagadao jing policies jong ka jong Manmohan Singh jong Congress government hak tu por pindakan mau suai kata ngidon ke tang ambassador ba jeep hadin jong 91 ni mi lut ki jaj pergi jaj kali po India ki pimla ban new su bentar lele peace economic boom for the country kan kiyo kata ka competition kiyo competitive price kan ndong ka pelot pi tengang pe kai akak ti jong Manmohan Singh ke India kala kiyo sebab palat wat ka region perthairu kla ima nama ke economy kla kiu do kata nang ta ki policy kum kene ke NRJS tengang di pi ke sis pas ngi mau kyo ketu ke policy jong Congress government pi buri upenya di ke policy menu bu yo nang menta hadu kinong kondong yo nang bana ka to na ka policy jong ke NRJS ki babon ni development babon ki development ki mi nang to pi ke bangim expect bakan long hadu ka to pi kejingi jegai jong economics hadu ketu ula ki ong ka micro economics ula ban nyar hadu ketu tu ya
Jam pisah kam tonton kan IP pojar ke jano. Re dengan IP je ideas pila te ban roy kambun cha. Pi gitu di polisi ke baga uya kata garokom bawa pai ba baro yo nang. Tengah ngapai kai mentane kan ke pi kidon ki polisi hendia ki ba karak sisa ya ka economy mo kum kan ke national highway. Ke jingmi jo ke national highway ngan di pi kat no kala uplift ya ka communication apo India. Pi kini kidon ki central policies ki biang bang api kai. Te nrei ke banga ke jingi jo ngalong ba pi ngidei bandon kami ki policies. Ke badon kam ke bakong santam kalong ba pi ke tax laws India menta kalong kala klain ba tax laws India. It's a well needed laws. Namang don po finance ministry ngatip bahaya kini. Te hakabai dei bat ka UPD ke banga ngalongo adu menta balai bagir India kam snai ki policies nam tak education bagi health sector. Kene di kebantang ngaju perkat bah balai bah ya kene pada kapat hadu mentah hari India kim ketak ya kene kebantang. Haji sia kira di ben ketak ya kene kebantang thai unong India ulah ban kiu sejong lengit ladang ketak ya ke education berka health. Nama balai bah ngaju ong ya kene bunsi kolong bapi. Daong beriu kapoi what cak corruption tu. Daong balai beriu korup. Ya what cuai ke daong balai korup. Dawan dia kedau boleh korup ngang azubi nem korup kumno ong beriu. Kebai school di Gilang, kebai pang di Gilang. Henry mentah subuh mentah uyo education free, uyo health free. Pintu ega ibat. Ki policy ke bangi ngidon kapan thok yang iru ngihapan thok. Nama government policy kalau hadu kata ngihapan thok ek bam deiru. Angis tu tawa Raiban tahu itu polisi deh kalau kong itu kami kita nong mikmat kita tahu an mau syuk nong mikmat Dia syuk nong mikmat PUI ni emba kadan kam pada mentari nomor ke banyak election kam dan kendon yang ini ya le nu kam kadang kami mi nak kendon yang ulah ni election de habak kam dan kata kendon PUI ni emba kala dai ka kamera menjogi parti roken ki basai kandidat ma bakin screen gitu no kandidat mana parti ada mana ki parti ki saya ki kandidat ki babiang ka umut ada job no la dai ki babiang kandidat nama ba kum yim ta ki parti ki kwa banjob election du ba hespa du ewe sai du tang banjob ndai kimdan kata ki perkat tapi sim ne am ba ki parti ro ani pemilih ajuni kimdan jikit kle bersai kita kandidat kata kedai ke responsibility jongki kedai ke wei tang so ngi de ke jing ngaso ngi duduk mene ke jingi klik kedai ka kamde ke particular jono kedai jong paro upai ba mentah subu ke mengo nga mene ke jing sutu jong pai ba kolong utu beri umpolong fit bat de parti euro nginem bodu pinle ulah bandon spa, ulah bandon ke itu. Henry umpalong fit ini bodoh. Pilih. Menu berdei utau uban decide. Kini public, kini voters, bagian decide. Dia no gin vote. Kata jijabi. Tinggal dipi ke parti berkoi kikuat yonong lut. Kuat job ngai bandon spa ngai uti. Kata jinsya. Kila banyak thok kejait tu. Kila kular thok ru kejait kata kejing sia. Mau kena dia ru kular thok ikabam dia ru. Hari upai ba ke. Dia lau upai ba usu thu ba pleng kini berkoi gidi kejing thok sudah. Tinggi dia benjit ke. Kebaung ba perstun. Yong ba ngaman kesas dem ngapen bi upai ba ubi bet. Really long keteng kadai kejing sia kebaung ba perstun ba long penbit te long kali kata te ri pai ba di ban bi ke sia pi ngaso ang bi mene ka bakala na ka definition ke jing bakala ko long ba kidi ginom ikman ngambe nyu pai baru no ikman te unde yo ri do nong tawan ki pai baru ki sutu em ban isna ande kata bi jing ke jing be no no ikman ke common word uru no ikman Jadi orang tahu an ketika specific word buang kene ke nam kata syai bapi dia nak tahu orang sok pi bagi jingi kli
Kaba kongsan kedai kaba ningkong kalong kidi voter si keban iu. Kaba pada kalong ba kini kiseng balang kirang ba balang kirang ba asnong kini ki social NGOs borgot. We are totally involved out there. But kedai ke kam jong ki bakin batai syai ki brio page ni. Kari ba kejai brio jongi kan sayap tel ada pi boat kelumar. What boat kelumar se? Toss please. Kata kedai ke jingkerpat dia pai ba kan. Kenapa utu tu te? Pede pi boat utu kalong ta, pi boat utu kalong ta. Utai 4 kot bor, utu 4 kot bor. Kedai kata pi. Tapi na page mentah ku bakalong kini assembly mentah ku bakalong. Pi. Kat bajubab hau jubab chief minister. Kamu dia kata. Kampen leran yang i bajin. Boleh tentang chief minister pokok assembly berkat. Teh habis malah jumpa pilih yang lagi. Kalau orang nak orang kata gitu. Habis 4 kot bor boleh kin pilih yang. Pipen leran yang pilih diru. Pipen leran yang kinong jiru. Ngan situ kena pi we dia don we Emily. Nam jer keteng. Pitu kena kena dia orang petip. Nampak julap ke kam ke balik ran kum tu kejai kamu. Ngasong assembly ngam benar be keren ke kiru. Ngalai ru Delhi ngam benar ke we daong wong kum tu me wong. Pai sekadiang pai sekomon keli wong kum tu. Te wong kum ke tu kejai kam tu nganam tresu otak dai ru ngam tresu. Tambah udu hes papat. Kesutuna kalau bu usutu ba kami hapte ke borjung ban le kata. Accept kata. Dia ke second term ki ong iu ban ya kun biang wong am tresu. Regi no kerjaan mau du hes pa ti gelek ban tedung ban kerjaan ban ya tu tep la tep nomination. Ten ri wong ngeduai bro si albna lai bna ta bangan dem no. No boleh bang ngalek ran pala te wong. Ngastunat ma ba pisu tu ya kata jing sya te. Ngi de ban su tu abang yeng election. Ubayeng ru de ban su tu pleng ngampat kot bor. Kam de te ban ya tur kelumar. Pi penyap mdi tanggil de. Yel dir pi peneran ya ke ribu ke jai meri berkoi peneran. Pi tiap sentan ru tat ceduria otat ya ke ribu ke jai meri ru. Ha pimbal kot bor te ai bakot ke bor begitu de. Yom no na. Ini bekerjaan ni beli bakot ke bor bende. Kamu ngangam kot bor tang bangadan spa ngacunyom la kenyom. Ya ke jingtip ke de. So, ngasutu aja keren bat pi mo kamat ke benkong ke benta benkong beng ya keren tan kalong. Kamram jong ki beriu ki bla sno tu bakin pensu tu ya ki tu ki pet yo jing sai no kin je ti kan tu ai ta ba ar jing kran pi stu ta bi kran ba ladang phai se ki ki trak trekam jong sarkar de to ben kom don kam ka yo akot jong sarkar de don baklan kum no ban yo banwan ka yo akot don kam de polisi kemudian eta kita ki de ki je kran ngang su tu ba Habai kata jadi telat berfer berkamdan gajing yo gajing kot bukan dan jimut katlot lutin. Te ka polisi bede kata fiang de. Ho kayo kot jong jela kini gisnem gi bolit nong i ba. Nong de yong pisah kapun kawan. Dai minta kami biok pisah syuk sarkar do yang pi. Kila persang mentah gitu gi polisi ban pelat yang do yong dai kampoi macam-macam. Kalawan haju mereka pi lemah atau pir pisimba ada kecil trot jauh kita gini nong tahu aja, mak tahu aja. Pi kerja ke kot kan itu pi kemasukan nak kendiat kayaknya ngapai je kena gawe. Hang ni aja kada itang ke proportionalization ngam dai ithan bahkan kata kerja ke kot kan hiar kan. Te ngam tu ke egi bagi wegi i kan rianga i ba kada ke proportionalization ngi claim channelize agar komodai. You let lose everything. Agar mau ya gawe ke interview duk bangang shock ngapet ya kata interview kolong ba. Pi we Israel scientists want to push long. Wong ai ka ngamai kaliang pendak bam ya pertai. Kamu dia. Nga perkat ai kata kar konkren dong brio. Kamu ngi yang ni itu tu beach dah kan. Tang man nambah bil dir rim law le. Tenre ngai di bi tip kene ke jaka is the fittest place for agri sector, fittest place for namta ka rep karyang, namta ka rijingri. Henry ngi ya kli ngim penon kam itu bi. Ngai di bi kene ke jingsha do bangar nga shock anda pe ke de bi ngi ong gi
Hoi, kidon gi start ru ngam ong bagi bi tam bagi tai gi start ru gi sakut ang tai. Nama beli bakim get exposed. Pi ke mesi ke wana se Bihar ke wan kut apa kana para. Na kana para yang sedang transport everywhere ke cepetan. Ngi le yu pangi. Kani ke biang ba ban ri jing ri. Agan mau yu basu kana bi kolong ba. Katakan news ke wan apa marot. Menduri marot. Tahu beri uri masih si sepatli masih. Pindah Kenya ke pisah ke poi berapa hundai pulang. Pi ngang di officer ayo tulap lai pulang aksasnya. Nori masih aksasnya yo berapa hundai pulang. Udah mana? Pi, kedai tang nara bangim penon kami kali. Ni perkan betang maniok kam sarkar lah biang. Pi, kini ke sektor ke bagi hadu mentang ikram lei. Ikram lei saya. Baling idon kami ki masih nebar. Baling imlak penmi hinang ni. Wat usniang ru. Usiar ru. Kedok haru. Pingi supaya ya condition ke benda apa ke jaga shit, iklan pe ya condition ke benda ni. Kemudian kan mau hendak wari doyong ru. Akan mau ya gue kijing thok jong gue scientist na po nehu nang tai wong hamme kale ya. Nemdon lenti dak gue pat light tangkarat hole mining. Kadang gue artikel thok tudon geologist na tai na po nehu. Puli bahaya kata ngalap bagade kijing sya. Wong open cast kana bidan in Meghalaya. Nama ba kini ke layers ke karben pelat. Tiga dia bitang kerat hole mining. Dia melak ada kumaipat. Kita kerja kalian jung tahu saintis juga nehu. Tiada ingi le iung ni. Nah ngam tiup gile iung tu. Kita jisya ngasa ong menegi ong ke ILP, ki ong ke temotor, ki ong ki geli gitu ki journalist ngong api kalau ni ngam mentang orang sedang menjoy je jeli jung saya memang ngam justru nak ban plan di ke ngam tiup. Berkum officer hi minta absos nem ya ke bangam tip ong absuangan pej. Dengan tip bahaya kalain ke yak kemno kelong kemno dan dengan ikran duk ke hap. Yo omno ne. Wan syukran klebi ngatrai kalong ke bam sutunat. Nama ngam sutunat ban su thok igibriu le ban syukran lumwer igibriu kam judai hiru. Kene de isu ke bangalong very particular. Tian rei ke bangakran ke de bangang tip. Kata jinsia te dapat tip ada ngaju ong berbol ong ngasiu sen bai pan jem riba. Ni mlong ekran dah. Hadu mentaru prap sausnya main di bini ekran jai pendu tela ya dapat mlong ekran dah. Bali teme bagajak kamtai bali bashe gidi ge beli jogi. Ha bakadung ong ni pan lek kuno kan. Apa pai ba itu teh. In lek kuno kan. Kene gede bentar ke bas susi tam aga history jo jai pendu kasi nomor bali ba. Imtip yanungin jidru. Dan rei ngang sem bang sa ong dum ne kolong bal lang ibu be ya definition le ne jing ka kerteng ke babiang nong thau an. Kata kemut kana ya jing perkhat jong pi rupi su tu chai ba. Da ong nong thau an te perkhat ba pi. Mem dei. Ngim dei ben bot kelumar te. Namal bahkan yap te ke jai beri jonga. Kedi kira jai beri jonga te. Kam dei jong kuwei. Te ka song hanga em. Bangan pengentiu ya ka. Dia langa gembong om ne langa pak kali jong pi paknya ohan di men tolong no. Doktor rak selum suap pinong no. Dia ma pi am bajon. Pi kene kedi jong kedi hanga kedi api bangin decide ya ka fit jong ne kedi. Ba kata ka fit ke song lang baga vote. Ka bangi vote. Dia langi vote har kombode yi bri gi batikna kata kemon kedi ba ka jabri jong ikan impan. Masih gitu rasing gija. Pi, kumjong ba Martin Narayan, gitu kita sedang mensenai polisi kemudian transfer kami nak ketijung tu beri. Ipa jongaru idon nak wepat ke polisi kemudian ban lak ban. Pi de giri ini compare ni sebi. Rei giri ispat ke jenjar palat benekran. Maki kim sungui ban dia giri ba jam dulu. Ingin sesuatu ba kabor ka song we pa ba. Kespo ke so ba. Penjob you know tong kiman mo.
Dai iba ka kam ju kartong ko de ban lech pe ba ban terwai de. Regi don ki khap gi iba ka long ba ki kartong ki mit terwa su yo de ki long pen bor de ki jing pen be bu pu ni pe ba. Tu pi ya kan ni kun lo ban khang wat ka election commission la bu ki don ki. Dai wala kata ru iba kadang dang. Em kabun mereka orang kabun bahar kada orang ba ki freebies lene kita ki jing ai so ba ki ba ringa ka jing kerpat jongai pai ba kalong ba nai bi than kita borokon te perkhat ya kalau we jong kari ba jai ben riu nama lada kemong ong mene lada ngi bakla jit kemut ke jai riu kan ngam sendon te ke jing kri ke banga ke bankong eng akwa bantip kalong ba ka sibut jong piu pai bai kan penyap kan pen im ya kari ba jai ben riu kata ke kamat bankong tam e ba pidi ben sutu swa pili te bot nai bot nagada bang yo pisah kata ke point ke number 1 nai bot nagada bang yo pisah nai bot nagada bang da jing dei ngabot namar bang e ya kari ba jai ben riu bangan chania hagi brio ki badon sa ka bor ban sensar le ban snaya ka anken kata ke kamat ke bang kwa ba pai ba usutu ken rei ban ong ban khang ke e ba ban khang ke e ba ban khang la do pai ba udang long ha kata ka level ti ke e ba ban khang rei la pai ba usutu sha ya kane ba lakum no in bread ya pisah sadien in bread eating day sadien ke top priority kelong ba ka im ke yap jong rat jai ben riu ke song ha ti jonga ke tak ke mat ke bakon santam tak da ha po bang thebot kebot dengan day ban le thebot ke hok jonga thebot ke jing e ke jing subang bangan jit ya uta uno sar dan uno thau an ubala ba sar ke riu ke jai ben riu ke tak ke thong ke bang kwa upai ba u su thu ke Okay. To ni la dai ni kran ni bol ki mat kan poi haju. Ji kran mar hila kran la kabar lu. Yang kran na ya ki bobol ki mat ka poi haju. Bagi kran mene policy dan kamtam. Kamta banwan ra ki jingkla ha ka jelahi par koi. But ka ba ar ka ba pai ba ka bor jo pai ba. Bo je ik te ki not ha ai bet bet pas pang. In per ko no ji kran pi ba. Kubresi bo dia kapor je pi dan so yang pila ban di studio ni kran banga ingin scan ba ka jing kran pi kan long ka jing mo yang tang pe ba jo so yang constituency le kan long ka jing mo toy pe ba jo jang la ju ni ba ka we kit bok ye pi ba pin po sha ka thong ka ji kun jo pi nam ba pe ba kin yo you know what ba tibet kan mo ra ti policy ti an per jala se sipat kubresi bo Kublisi bon. Tiga kemuka jingkar pat ya gi nama banga ngadon dekat jing tu kemuka ong mene. Ba ngapoi sik election ru mde bang ong ngayeng election nam tai ladi. Ngayeng election ru kedong bukan ngai i bagi bon gi defects ki bang hap pandep. Ki bon ki program ki bang ide ban upgrade. But ngajubu ya ka thong ru keban kong ke education policy ngaban page bau pai ba ude bini onong. Kaba ke health policy markum bolong mentang la sui ki private hands bakila lute yo pai ba jong kari kasi berkoi kabalai nama kadi ka ri jong gi jakarep tingin pe kerpang ya ka agri policy khnang ba upai ba unyo nong na kini gi benta but ngaji sha long nagale jong ngaju kerpat igi pai ba baro tongin join together but join hands kumagalong mata nama ngai hakini ke MDA government gi jinjar palat hagyo bun giliang kata ji sha te ngi join hands together ban job e congress party kumagalong mata kenang bangila ban reform ya kini sistem kenang ba ka riba ke jabri kan im kata de benta nama ngakwa aji cha nama tak soyo konstitusi ngada ong hiru lada kalongkum nuk menuru ngansna list ke model konstitusi ka ban yele ban page ya ke education ya ke health sector ya ke agri sector lakum nuk menuru kini de top priority banga ngabu ba kadai ban long kumba in plan kata de ba akwa e ban le nam tak so yang konsi bat nam tak jelahi borakwe ti tangi di diat kulisi bon bat phi ba ya gaji ngatrai kan nirap iki bobon ki pai ba bikin suk thu sai halo ni ke menta kulisi bon kulisi ajar